Timu ya Uganda y'abazana bari yanse myaka 18 neje no muzano gwabo na South Sudan omumpaka za CECAFA U18 ekurondo busingizi bwonka kubasa kurabaho nyencakare orwa mukaga omuri Kakamega omuri Kenya. Uganda ikatandika kubempaka ezo mumpaka za CECAFA U18 bwayimo kusingwa Tanzania agora emwe aharubusham konka Uganda ekizasinga omuzano gwa kabiri eri kutera Zanzibar agora ibirari yemwe. Hati Uganda enobono bwayo bushatu konka teine goro yona. Ebyo bikiryawo wabino mukuru wo muzano go kubako mu Uganda Sara babiriye na kityo yikirizwa kwemererwa kurwo mu cyome Luzira amishangwe kwatirina kubuzabuza ebye sente ari kureba ko mishogo muramuzi Christopher Opiti omu anti-corruption court omu Rwandegeya omuramuzi yikiriza bamwemerera Diane Tumukunde hamuna Daniel Ntare okubashasura miliyoni mushanzu eziroburuho hamuna na miliyoni nkaga ezitaroho buruho babiri hagire kugera ko mu mbuga z'amateka omukoti nabwe be bambingire omu office ngobwe babasegumuza muno kucyondoza kandi ikindi abakorera byemezano ombigombe bitari muri amwe aba National Council of Sports be bamwiraho ebarwe kwikiriza ekigombe cye okukora umurimo gona.